O Tiv we coach on gay. O Tiv we carry sayo gay. Kakwala nigga o Tiv I ne ka sayo a film ama kwa hii aka pusu we ne ka ne show preserving culture. Na you no sayo o tesi yo kwa Tiv ufa shuru da fanga yo. Toya Tiv usule kiki indebele fana ha mo ka wangwem akpesuwe baba ni agba si zande se fa nyo he eni okon shisha to wan gbana yasu bibine ama ayira ye sha chin Ingyôr yo sulu ngwa na ve shisu nenge ama avelu vinela usune Baba, we kairo yana. Aí tinha meu bodinho handle kula. Maru poncha. Na uwe yo han samble fadido na mutosho. Na ufate wolunse ama ane vine agiri gonene. Wakachi. Ama sivine hene ba ye atinga ha. Ko yira we shav yira we Ingyôr. Na he be sivine ne mane ne. Lute ase yange he mane avine. Na udzwana mane ya ilusha ya bane. Ange bukamo ko ye yira kizwa bute kwa shokora. Kizwa tia ka yira ye vekomo. Na haka ko waye ya na zengamaga na mogbo na kanda na luyo apuwe na dosha shiga na do nyanga na vekomo la ka yira kizwa ti ge Ingyôr. Kai via na wo zengamaga ukawa ngore Ingyôr kwaro na hana. Na ma yamba ele kwa ne ahon bishi ma gama higire ma kwa kasi yira ska Ingyôr. Ibe vide. Enungwa interview ni hazo ni na ingespa yeme ke girigi wa mala Ingyôr nengene
Innyôr kwa vinaga kama ayira shav jira bagen ka vira Ingyôr beme kone kwa doya ka shami isuvane o film sha Tiv Cinemas bananim sanyo batisne kwa fa shiba na umayene vuluku kweyo shiba vana ka homona kapea makpa sivana mi atokposo shikwa kwa kwa sivana mi atokposo jira nune gigi sayangi gene